Everyone, bugünkü videoda buildings, imarattardın atалышын англисче үйрөнөбүz. School, mектеп. College, college. University, üniversitet. Hospital, oorukana. Library, kitapkhana. Post office, posta bölümü. Police station, milita bölümü. Fire station, örtücülüğü bölümü. Courthouse, sot imaratı. Embassy, elçilik. Museum, muzey. Theater, tiyatro. Opera house, opera büyü. Concert hall, konser zali. Sport stadium, stadion. Gym, gymnasium. Gymnasium деген сөздің қысқартылған түрі. Спорттық зал. Nursing home. Қарылар үйі. Nursery. Kindergarten. Balabakça. Prison. Jail. Türme. House. Üy. Apartment. Kvartira. Mansion. Çoğun saray. Dormitory. Yatakkhana. Shopping mall. Shopping center. Soda borboru. Supermarket. Hotel. Otel. Restaurant. Restoran. Cafe. Bank. Bank. Pharmacy. Drugstore. Apteka. Gas station. Petrol station. Benzin kuyucu cay. Cinema. Kinotiyatr. Hair salon. Barbershop. Hair salon. Бардық адамдар үшін жалпы мәнінде чачтар ачкана. Ал эми barbershop erkeklerden gana çaçın kıskартуучу жай.
Auto repair shop. Auto repair shop. 운항도 주자이. Warehouse. Warehouse. 간파. Skyscraper. Skyscraper. көп қабатты имарат. Factory. Factory. Zavod, fabrika. Laboratory. Laboratory. Laboratoriya. Airport. Airport. Aeroport. Train station. Train station. Railway station. Railway station. Demiryol beketi. Dock. Dock. Keme to'xtovchi joy. Mosque. Mosque. Mechit. Church. Church. Çirkö. Temple. Temple. Храм. Monastery. Monastery. Monastır. Castle. Castle. Sepil. Bakery. Bakery. Nabayxana. Konditer. Farm. Farm. Ferma. Çarba. Zoo. Zoo. Zoopark. Ушуну менен видео аягына келип жетти. See you next time. Bye bye.